Santli ki klub kebabiang nagam tau Cristiano Ronaldo tega kebabiang pat nagam ta chang parlok sang ya pe yakani video nya sngam yakini santli ki klub kebabiang nam tau Cristiano Ronaldo kentuk pat ka klub kebaudan menta ka Al Nassr tega pat ya pi parlok pa soba pat subscribe yang ya kana ka channel ka jonga kat ki bom patem barkumju share và like cái video sekejong akan di channel. Tinggal pinta ke klub Manchester City lane ke Premier League. Kalau nggawe ke klub ke Bangkong ke babiang bah nega Manchester United ke babiang nanta Cristiano Ronaldo. Nanta Saudi Pro League ke Al Hilal ke bala Khotsoba ne offer ya Cristiano Ronaldo. Bonjon matka kumcu ke Los Angeles Galaxy MLS kene ke way klub ke offer ya Cristiano Ronaldo la banjon mat kene ke klub MLS pat ke way klub pat Portugal katade ke Sporting CP Primera La Liga kabaton Karil Jong Cristiano ke Portugal. Pat kumju France le Ligue 1 ke Paris Saint-Germain. Kini ki Santli Ligi Club ki ba Cristiano Ronaldo. Ki ba uyo kalat banjon patki. Syuban penggemau ba Cristiano Ronaldo ba ke kontrak jong ubat ke klub Al Nassr kan kut Uniosnem Arjar Busan Najun Tir margata kini klub kibabiang na kamta jong Cristiano Ronaldo mali penyasok laha kano klub kini ki Santli ki klub kibabiang bah na pata jang te kata de kejingsong kamon jong bonjit yano kamon banjit la ban sa mat ke klub kebaudan mentah ke Al Nassr ne penyesok sya ke klub Al Hilal le Manchester City Manchester United kumjuk ke Los Angeles Galaxy kumjuk ke Sporting CP Portugal ke Paris Saint-Germain ne PSG kita ada di klub di bawah Ronaldo kibabiang bat kiba offer ya maula menjon bas kini klub diparlok tang kene video kulis pun